Agent 5 Pro! Naimbag nga orasyo amin gagayam. Isagot mi ti paggibusan, ti serye tayo italawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Pro! Saan tayo asinsina na grupo? Maskin lang ang butang nagiti autoridad kada tayo. Kanda ito titandaanan nyo. Ura niya ti mapaspasamak. Awan ti patiliw kada tayo asibibiyag. Lumaban tayo kada kuwada. Sa nabali, tanabibilag dagiti igam tayo. Nakita yung mat. Talo akamang ti HPG ti napapatay iti enkwentro. Kaya tasawin na ita. Napigsa ti puwersa tayo. Mumuna ako na maturog, Sarah. Diyak ka bala ng tuminampay. No, kasta. Panawan na nga agmamaysa dito eh. Diyak ka bala ng tuminam. Basitan to'y inumantang arak. Ibusantan. Sige. Sige din magamu. Sige. Kuna na lang. Indumog na niti lamisaan. Adumot nga minti. Nainom miya to. Oy! Oy, Tina! Agruin ka! Ina! Agurok pa yun, tilo. May samsamatan nga gininom, Sarah. Boss. Sigamat gayam. Kaslasaran na kabalan ni Tina ti uminom. Tarindumog na ni tilamisaan. Nakapoy, boss. Kasta nga ron. Dua talaan nga ginom, Sarah. Okay, boss. Amom, Sarah. Nagpintas ka. No kasta nakainom ka. Boss. Iba ka manan kanyak ti kasta? Ay pa'y sumat. Promise? Wen, promise. Napimpintas ka ngam ni Tina. Unahin day ta pa nagkatawam. Kas kalamang gargari. Ala, iset mo pa yung garod, tani. Ada pa karga ti basom. Okay. Kalpasan na. Sigamat ti agshot, boss. No problem. Sir, sana basta makarwar dito'y ili dagiti suspek. Taamin arumwaran kat ada checkpoint. Wen, husto data. Basitan ti pagdakdagiwasan da lubong. Itisan nagbayag. Maamuan tayo no sa dino ti paglimlim manganda. Madama ita ti panag-surveillance dagiti kakadwa. Sinirrak da amin a lugar dito'y. Wen, sapay lang kumatad na pagbalagan da amin. Kinapudno na. Kawawag lang ni Doña Pascanya. Kasta, sir? Magagaranin ang mga mo. No adan nagbanagan ti investigasyon. May panggapiti pa nagtakawan na pasama kiti mansyon. Imat pa iladag iti suspect ti 15 million pesos. Saan da basta makaideposit iti bangko? Gaputa na ingat da ita. Sige. Umakar tabanin iti lugar a pagpaliwan. Rabi iuna yan. Nauli magantaglawlaw. Boss, Jack Samitan, kabailan. Anya. Di ka tumagdala, mga matumba ka. Kung nagtubot ka, di mo kabalan. Boss. Wow, nagbanglon. Uray na bartahan ka.
Jaske. Umay ka. Itulod kan iti silid mo. Talaga na bartekan. Di na nalig na ti panangipaidakan ko na. Gundaway kunda ito'y amang ikot kan ko na. Awan ti makakita kada kami dito'y silid. Kukuha kay Tan Sara. Nagsakit eh. Bagbagig. Ha? Lamo-lamo aga. Pusin. Ada ng gundaway kanyak. Sarah! Ha? Apay akas na tirangam? Kina. Apay alhamo-lamo ka? Tsaka mo. Nakariingak lang pa nakastoy. Agpudno ka man, Sarah? Nagaramidan da ka itida ka sa niya? When? Ano? Sino? Malagip ko. Hindi rabi. Ni Boss Donato di kaduak. Anaginom udi. Ti awanan pa in. May parit iti grupo tinaramid na. Aglablabasan da at tao. Donato! Ne. Donato matlatan ti inyawag mo kanyak tina. Saan arumbang amaawagan iti Boss ti may sa traitor? Aniya. Linabsing mo ti saritan. Anya ka din ti sasawam. Anya tinaramid mo kini Sara. Agsao ka! Ne, di na paturungan ni Balto. Ang mga numakalbi ti padam a demonyo dayta. Sino nga tati mas demonyo ka data? Di mo amo ti sasawam. Amok, dayto yan tor orayak agundaway, Donato. Di amom nga takot jak amo aluklukon na kami kini Sara. Anyat kaya't mo sawan? 15 million pesos tinalayo iti fault ni Don Labas. Ngam ti imbagam lakada kami ka 10 million pesos. Saan pa'y nga umdas para kada kami ti inted mo abinay? Anya? Ulbud ka, lidar! Mas! Nakakita ka ng nakakita na unang tihay na! Pagtuwa-tuwa titigay na! Anya? Tina, ibabang ti Balto ba? Maliwan tati ang sarita inton madamdama. Gusto ti impormasyon niya nyawag ti aset. Kalat ang nagbaliw ti puloy ti hangin ha. Naguli mo kin taglawlaw day tabalay. Iti tajaban na tinaparan ni Jennifer. Napalawlawan ti dua adadakkel nga akasya ti balay. Positive. Dati ti hold upper tanda ito nagtibalay. Insinyas ni P.O. Tres Salmo. Umawag ak iti backup. Pinaputok da ni P.O. Tres Salmo. At tignaya kon. P.O. 3, tandanikan. Sir, nasirip ko itirag kang titawad at ti armado alalaki. Pagamuan, tada nagpaputok. Sa nabali, taumayin dagiti backup. Cover me. Saan arumbang agkadwate ti may sa lugar? Okay, sir. Orahin ti sinyas ko. Itan! Jaksayangan na akong kaway. Dayjay ti may sa! Ititakkel niya kaso ti paglumangak. Kapag nalayang ang makitag na kiti kabusor. Oops! Damtani ako na. Talaga asyak ti punpuntrianda. Daytoya! Abot na kiti kalaban. Tara mapay. May lasing ko ita. Kung nagtupay kahit akamang dagita iti sindikato. Suro dagita walang pain.
Tina, anya ti arabidan ta. Aglaman ta dito eh. Panagkunakat na talgadan dito kasamakan. Duwalaan dagiti. Kalaban tayo nga nagsiglat da. Nasiputak itay ti pulis a babae a sumirsirit iti tawa. So, pinaputo ka kadagos. Tinakita itay ti kado at tayo at talo a lalaki. Nalabit nga ispya dagigay. Tina, Jack pa'y kahit matay. Awan ti matay, Sarah. Basta aglubog na. No makakita tayo tinapintas agon daw eh. Makalibastan. Jaske. Grupo dagiti polis tinagsardang iti saan unay nga adayo. Mabalbalin. Tiluang ida si bibiyag. Tinak nadlaw ngay masidagday ta lalaki. Ponterya at titakyag kantig ko. Men! Da kayon ti makamukin ko na! At dapat las ka na sunutan! Tina, nagsardangan ti putok. Nalabit anatiliwan dagiti kakadwa. Jaske. Saan ta basta makalibas? Napalawlawan da tayo dagiti pulis. Basta agtalinaad ta ditoy. Orayan ta makapanaw dagiti pulis. Di yun gamdan ti lumaban pa'y. Sumuko kayo lagay. Ada nakakita ka data. Di kayo masaktan. Basta agtungpal kayo kadyak. Di kayo lumabanan. Tina, sumuko talangan. Awan matla ti laban ta. Just kikit di. Sir, balig iti operation. Wen, tanong naga po kadagiti talo ka aset. Saan ko maanaamuan ti paglimlimangan dagiti holdapper? Adda pay lang iti hospital ti panakalider ti grupo. Iga po iti sugat na. Kalpasan day ta, maidiritso matan iti pagbaludan. Wen, kat nagpatinggan ti kinagtagas da. Ne, at itan tilugan ni Doña Paz. Sabtan ta. Malungsot dan iti pagbalutan. Inalilaw dakdag iti awanan pa ina babae. Katdakkel agatad tinapukaw kanyak. Madam. Siya kun ti makaam mo iti abogado. Kaya't ko abayadan da iti nagngina ti inaramid da. May basar iti testimonyada. Isuda metlaang dagiti agisaksak iti panaghuldap. Iti dayto a probinsya. Natalina ay itan ti panunot ko. Gapo iti panakatiliw da. Rumbang lang nga madusa dagiti managdakdakas. Akas kadakwada. Titan gagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Puro! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Puclay, Isagani Bulyeser, ken Glenn Binawe. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabang.